Thibitari-inĩ munene wa Msambweni kaunti-inĩ ya Kwale ni kuo mihango ino ya uheani wa matonyo ma arigitani itafanĩirio igitongorio ni murugamiriri wa bengi ya Equity James Mwangi na gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya. Mvurya augite uteithio ni ugukorwo na uguni munene kuri arigitani a mwena ucio na makiria kuona ati thibitari wa Msambweni ni umwe wa thibitari iria iharĩrĩirio ta ceceni cia keheri cia kurigita arwaru a COVID-19 na ihinda-inĩ rĩrĩ thibitari urerikana uri na arwaru ana a murimu uyu. Tuna wagonjwa 4 ambao wamelazwa hapa kwa maambukizi ya corona na 2 hali yao imeimarika. Nafikiri madaktari watakuwa na panga ili kuhakikisha wamewaruhusu kwenda nyumbani. Mwangi augite uteithio wa matonyo raheanwo kuri thibitari itiganite cia muingi na itemi ria kugitira arigitani na oho ni mubango uteithiririe na njira nene hari gukuria thoko ya indo iria ithondekeirwo guku bururi-ini kuona matonyo maria maraheanwo ihinda-ini riri marathondekerwo ni onjoria a guku handu ha kugurwo nja wa bururi ta hau kabere. Tukasema hatuwezi nunua barakoa shilingi 800 kutoka China. Hebu tutafute wafanyabiashara wetu, tuwafundishe, tuwaulize watengeneze hizi bidhaa zote nchini. Tukaelimisha wafanyabiashara 106. Tumefaidika sana. Hii barakoa sasa tunanunua shilingi 5 kutoka 800. Kumana na uria namba cia arwaru a COVID-19 irathi na mbere kuongerereka na gikiro icigo-ini ingi, Mvurya ni ikitie ritana kuri aikari a kaunti ya Kwale akimoria matikaguegwe gwoka ni kurumirira mawatho na mitaratara ya kuurana murimu uyu amu magathikitwo na itemi ria kumagitira. Corona bado ipo, na tukiangalia takwimu za nchi ni kwamba sasa inakuja kasi. Ile ya kwanza ilitujua sisi, pia tukaijua, tukazoea, ikabadilika sasa na nguvu ingine, ikaona imejulikana, ikabadilika na nguvu ingine ya 3. Kwa hivyo tuendelee kujikinga. Uteithio wa kaunti ya Kwale ni gicunjĩ kinini kia muigana wa ciringi bilioni 1.4 iria cigetwo keheri-ini ni bodi ya kigina gia COVID na bengi ya Equity na itanya ria kuheana matonyo ma arigitani kuri thibitari itiganite cia muingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.